Ke Urban Mission jong ke KGP Sinat Sepngi, kala penlong ya ke gospel concert ha ka Shiphoterik Urisau Arhajar Arpusau, hapo ka Dorbar Hall Mission Compound ha ka jingpenyat jong i Reverend NM Yangrai, Chairman ke Urban Mission. Ha ka negasngi, layo ya ka jingkran lamprang da i Reverend EC Marwen, i Director ke Urban Mission, bat ka jingdwai na ikong M Mukim, Secretary ke jingeseng kentai ke Shillong Rilom Presbytery. Lalam khamat ya kane ka program da imis balasiu dorin tathyang ringkat ka jingrai pediang na ka kenhon mane bat buat ru da ka jingkran na isong knor badan buram ha kane ka sngi Ishri Adelbert Nongrum MLA ka North Shillong constituency ha kane ka sngi lawan ya shembenta ki kenhon baper kum ka standing choir jong ka jingeseng samla Shillong Rilom Presbytery ki Kharsati Voice ki Warba Sister i Mr. Carmel Darling i Reverend Yarap Sebun Marbanyang bat ki wei de. La penwa ya ka ne ka program da ka jingdwai na i Reverend RT Shangdia. Ka nakaleng jong ka Urban Mission da ka mensim jong ka jing sngogu da ka mensim jong ka jing sngogu menru banyo mani syam kumne nakabenta jong pi wei bat kerbang ya ka jing penkongu sngur mensim ka jong pi ya ki jing penbaik ka jong ikum ka Urban Mission nadu ki jiseng kentai jong ka Shillong Rilom Presbytery jong ka Maulai Presbytery nang tai ki artis ki bangi la khot sngo baha nakaleng jong ka Urban Mission ya iwei ni dadap da ka jing sngo ka background ka benta jong pi bapi lapan kongu ya ke ba ni kum ka Urban Mission ni khot ni aware na ka benta ka wei ka jing tmu kelong da ka jerap lang ka jong pi ni la ru ban ris fon mani ban ini rena sudah haji wai go blay ko pa suni bahap ne melong blay bakrau ka play melong blay suni basyong ka benang sejrong balong kacaka kek ke jomi bami ini ikun ke jomi hasla jendau ye ko kontra be na ka banta kan ka program maka KGP Sinot Sepngi lembaga Urban Mission labu ye kan ka program ko kontra be ka banta ya banjo menyerap ke bubun ke para mesin ke foto ke blasya ya lambaklah kita ke jong setan bagi lama agi jing snail di bawah tu berbagai. Henry bila play nak kerja mesin. Ya kini yang lam jom KGP Sinot Sepngi. Bagi UI tu berbagai. Bagi tahu kalau kerenti dah penuh bagi lain begini kita tahu. Try kita bukan ya kan serta sampai mau. Bagi ni kalau kebentar berang berbagai. Ingin dia kaya kebantai dan yang bagi nak berbagai kejapan. Session 4 na priyang smobhay pi baru ashikin ka gospel concert kabala organized da ka Urban Mission na kabenta ban raise fund na kabenta ka New Life De-Addiction Center. But nga ay kublay pi baru ki bala penlay ikapor bakordor jong pi bali dan lang bat ni hangni. But nabenta ki artist bat ki band prepare ki bala priyang ya ka jing khot smobhay jong ni bapenya shim batalak bat ni hakani ka concert ublayon kerku ye phi but nakabenta ka khobor ka pensa ai hi ling bakajing put ke jing tam ke jing rwa jong phi but bakalong ka jing kerku nakabenta jong ni baro menta hakani ka por ngan khat ka ban ka baningkong ban open ye kani ka concert ngas bahaban khat ka Money Music Ministry ka Money Music Ministry kala judan benta bat ka Urban Mission haki jing tre mission jong ka bapher but i ba ador bha bat ka kenhon jong i ka long shisha ka jong kerku ya ka jong tre kam mission jong ka Urban Mission Dami isa sepi nasa teba cantik Jesus and Shah Usim alor baro Mong ko jong lay Mong ko jong
ka gospel concert ka jing temu kalong na kumbala pau kadai ka benta kadai ka kamram bat kadai ti bat ka jing kli jong ilang wei na ba kapor kadawa banginum long ban sulong tang kinong tegay kumba majus mong tunat ijing pagkemaw yang ba ding ilang baro makidon lai kinuhon kawai nakikinuhon kapelong yaki ibanja kabaar ni kinuhon kapagkay ya kajingja bat kabalay nakikinuhon kimtip ke kabalaja kani kalong kajing pagkemaw yang bat yang hilang baru mungkin pagkemaw na dia mungkin keli hanu na pren kini kilai kinhon ngidon langidon na kinhon kabangi pulong ki banja langidon na kinhon kabangi petkaya kejingja ne ngidon na kinhon kabangi mtip ke belajar Kulishbun ya ke Urban Mission apa kejing kini jongi pastor Marwin belakon subhaya kum lokal MLA banyak dan bertalang bak kena gospel concert bat ki pastors baru kiberon lang reka anum jer karte ni biwe ngai kublai ya ka KGP sinot sabni bat ya baru kiba laidon bertalang hanigasi masmu kemen kidon kipor ki khap ngaklet no ya ke mga persangpan kenir kakti amang ngam sude ban sim ke burung haladi amang ngin perkemau ladi mengidi tang ki atiar makum ki atiar ki beron sipor ani slaportei nginapan perkemau mengin pen long berbor ladi ki atiar kecingkerku ki atiar ban wanra ya kecingkela haga bani kom do ngapan pau kejing semu yo blai bathau bubu ini ani keslap perthai banamar udon kejing temu bat ko mas pakai mau yele de sibat ngaya ya kalenti kaba ngalai MRC hau bang lamat yang jejak accident hau senam kai life pa life san habatang ar kata doktor ibu por ngabani sibrain rusi ngana koma hau bang am tipriu asnam ngadon totally bedridden manufacture spine we doctor belong ba and paralyzed all through lifetime kabalai kumba compound fracture kami kan ahli kon kekejar ki doktor belong ba all through lifetime man ya dikiding crutches hawa news na mga ya dikiding le nga experience pa na pring tikipor ngam simla duway su bahan kot namamdon lang tissue ngalong helpless, jobless, but hopeless. Ngaken mau mengaduai di por blay. Ailam nga tangga la mga laban pagkaya yan din. Kulay sipon, yabi iway keberan kebenta, ban pelong yang aku ni kebangalong. Namar ka vote ka ba PPI, namar ka jing duay, ka jing kerpan, ka jiasat, ka jong pi, bau blay. Ulo ailat dia hani ka kenti baar hani ka kam sain perthai ka kam politics ka banga ship maladi om tangkum ka profession ndai kum ka mission
Bertiba bersawa Tangila kajong Kadika bacisya Lahaki Lekashimat marway Dia kajong kiwe Ngi kenong bakam day Klem sap Leperkat ya kahong Kadu Kaburam bublay Habaro kijing ya day babno Nyen ya roy ka jingit Kalbiu kris kalong bangilong kisaki Ya no Nyen keno ki babit Haryala dingin la ilabak lalenti bantenli Ya kaburon play para no kajing lembasut unjungan Jing in pamayang uplay Jing em trong na uya lam ha pertay Hapten jing ya enti Babun jing jau ma we na em nandang ka kunla Can dream aku dengan yola nang ni
What's in front of me now? When it's all too much for this heart to take. If one name I call, one prayer that I pray, God help me now. Feels like there's no way out. But Jesus, you're faithful and able, and you never once let me down. God help me now. No matter the pain my heart may feel, it won't cut too deep for enough to heal. For when fear comes to find me and doubt starts to grow, I lift up my eyes, I know just where to go. God help me now. Feels like there's no way out. But Jesus, you're faithful and
Yolsanya turun Haka cepa lupa Layo ia kakeka Balebat bakra Bata donue uba Kraba syokanda Baroha kendal bakne Kibelut syada Ulayo iya kiba Ya balik bakra Kira yang makmaka Kakeka bakra Baru tahu non bisa Hakak diubah Kaki tanpa bisa kita Kini cinta Tidak bisa Yang dibayar baru Kangkung badai Haki jiko Kangkung jile Bagine hapite Kangkung harisir Bagilane Hapite Tang semia play, belum turai je kemeru turai je kemesin kejomi, turai je kekamber turai je kapalang. Kanu kita berkejing sengau eme kukerang, namar kejing alam kejomi nadu bangi pelan berkat dimudur, berpenolong kene ke gospel konsan, hadu kene ke selip mat ke pemerintahan, kerupang kentang kene ke seni kukerang ayu eme, bangi jos ngeu kejing dorong kat kejomi lempat ni. Yes, nyau kejing orang kak kejung melian berkawai pukui ke item beraya kejing hero kejing berkeburam sampai ko kerang buai ni ablay batu misnai keban kerku yakin yakin awesim bertana dong sedong kebelawan na jengai panajang kumjuru kebakiwan banyarap kenang kena upor naga benta jongi ke KJP Senat Semiur Permission ya kabangidon kejing tray naga benta kejing pek kejing sumar ya gitu kinong pang kebetulan na pedang jok kejing mau adik ke jongki na buai ni terakhir ni sinai ko kerat panayarapi ni ko kerat kung kasino di marakuai ya kabangin nang layak manang kenere kiki kejongi naga benta pan pemahak emang kesalang jangan boleh kejing buai jadi maaf kelet-kelet kebun kibangin isyak persau saya ni halagasi perkuai na tunai ro kejing ai kejing Jesus Christ putra kejing ba kejong boleh bokpa lendo kejing slok kejong mesin bokul to gini lai ko ngoi play kejing somsa kena dar kadlan batni nadu mentar sebom jukuru amen.